We own the story, but we've always been looking from the outside. But to be able to own the whenua and own the story, you know, that is rangatiratanga. Kua tau ngā purapura a matariki ki te whenua, ka hoki mai anō te hapū o Ngāti Kurī ki tētahi pā tawhito. We've managed to secure and to buy matariki pā. Kua hoki mai a matariki pā, te pā tuatahi o Ngāi Tahu ki te Waiponamu, ki a Ngāti Kurī, whai muri i te neke atu i te kotahi rātou i raro i te mana tūmata iti. Hei tāhari a takāhu, koinei te wāhi i tūa i ngā māra kumara e rima te kau o nehe rā. There's been a lot of talk about recreating the kumara and replanting the kumara, bringing on whānau competitions. A recreation of the pā would just be pivotal. But I think for now, so we're talking first 5 to 10 years, it will be farmed still by the Muri family. And that's really to give us the time to decide as a hapū what we want to do. Nā tū te urutira te rangatira o Ngāi Tahu i whakatū tōna pā ki matariki i mua i te tānga mai o te Pākehā ki te puaha o te awa o te Waiau Toa. Hei kāinga mo tāna wahine a hine rongo me tōna iwi. E ai kia Maurice Manawatu, aha kua i noho tonu a Ngāti Kurī ki taua takiwā, kaore te whenua i noho i raro i te mana o te iwi mai te tainga mai o ngā kai noho tuatahi ki Aotearoa. It was actually sold in 1856 by the former government that gave it away to a local farmer, and then the Murrays come along and bought it in 1900, and so it's been in their family for generations. Over the years, I knew of the significance of the pā and would bring Ngāi Tahu whānui, and then a couple of years ago I rang up because we had a group and the Murray said, would you be interested in buying it? I don't think we really appreciated how important this was to the Rūnanga. E ai ki te kaipāmu a John Murray, he matareka o nā mahara ki te whenua nei, whērā i tāna whaipounamu i aia e whaihaere ana i tōna pāpa i runga i te trakihana. Hei tāna, he whenua e tino kai ngā kautia ana e ia. I was third generation farming here, and our son that owns it now is fourth generation. As you get older, you suddenly think, well, I'm very attached, I love this bit of land. Previous people would have gone through what we've gone through and felt exactly the same. For now, it's just knowing that we can walk on our whenua. It's our whenua, we can walk on it. Hard to explain what that feeling is, but it's cool. Ka tau ngā hua o matariki ki tēnei pā a te 18 o Hūrai i te rā whakanui ki matariki pā. Ora Kairangi Nicholas, Tahu News. Ko te reo, te take.